جنابرینه دربون ولات ناوی مرنه دربون ولات جدل بری کرن روش من نبوره هر تم هوی کرن جبوت ولات جان ولات جدل بری کرن روش من نبوره هر تم هوی کرن جبوت ولات جان ولات Ezbet insanım ve baş dizanım Gerne bir kızanım hebuni velat Dibeden da cani hebun nemani Hem din o imani behişti velat Can velat Dibeden da cani hebun nemani Hem din o imani behişti ve ایوار باش تماشاوانین هیجا ایوارا و همیا بخیر و خوشی به گل گهدار و بینرین هیجا و دلال به وینا کوندنا و خیر و خوشی دبن هرتم شاد و بختوار بن ایرو روزا یکشنبه 15 ماه یازدان 2020 دهندری پروگرام هفته نامه ده و لسر اکرانها روشن تیوی امی هول بدن کو نوچه و استاتو تبلیه ویا روژوی جوار بینن سر اکرانه و برجاوین و خویا بکن لگل میوانی خوشی امی هول بدن کو وان سیاستان خلکان فکر و رامانین جدا جدا ور والگل و بمیوانی خور پار و بکن ایرو میوانی ما برز ماموست دکتور فرید سعدون شخصیت اگر جواز بهبون و فکر و رامانین خواه دست پیک از بخیرهات ناوی بکن پشتا از هر وحاجی کرت خلکین لسردان و استاندنان از جوار بیجم برز دکتور تو بخیرهاتی مگریفون دکتور جه کرما خواه ایوار باش چاوانم باشن هر بجي سپاس دکم دکتور هر بجي مالتا آوابت شوي حالتا هنكي انترنت خويا الاليه خويا انترنت ضعيفه
خدای انترنت آمد تدید جبرگم گلکی پیشکتینه و دولتك نهاتين وتكنولوجيا الجمع پیشکتیه فانترنت آمد آوا خورترم مالي ابا دكتور ميباني ما وقت ما اني زمان كود بريز دكتور فريد سعدون سباس دكتور ما مستر فريد سعدون شخصيات وكسايتيك زور ناس كريه دنافا هنافو بلاتفورم سياسي وريخستنانده هر وها خوديه كاريزمايك جدايا دنافا سياست وديالوج ودان وستاندريده تشي آليه ركبريا سوريا بابي تشي آليه ريجيم بابي تشي آليه انا كسي وهر وها آليه اداره ذاتی ریوبریا خسر دبه هر وها و چیز عالی میدان روشنبیری و کسین سر بخواه شخصیت که وسا جواز جدای دخازن نرین خواه به ارکین خواه به هبون و فکر و رامان خواه دناو بخشه کی جمعین و الغام درباز بکه هر وها یا دل خوشی دبیجه ودرباز دبه يعني حياه حمك كسين مانين الزمان او طرف وطرفداري لايان والين مانين الزمان حمي حسابي فكر الرامانين دي جاميري دقن دكتور فريد سعدون جارا قد انت بخير هاتي ما مستك قلتلك بيشيان هيا دبيجين كو غافا يعني تديد كلو درد و برسگريكن ملتكي برسف جوان برسگريكان راتنية وگر لروشنبير و زاناين وي ولاتي وگر و برساخو بك ايرو اموان برسو بر برسياريات مسألة ام رادسي تدكن و استاتويا هبون و نبونا جيدالي آخافتني ام رادستی تجاره کردن جناب تدکن ام دخوازن وانتشتان با اوی کی وکری بدریه کی وکری بدله کی وکری براستی او ویرکیال جمته هي کو دبیگ ام باگلک میوان خودی نبینن از براستی سر بلندم به هف بیوینه و کیف خوشمجی کتبیه میوان هفته نامه د پروگرام مدى لسر روشن تي في از گوتنا پیشی بدمته تو دکاره وان دوست حواله می انا حاضر المتماشا دکن اخافتن و گوتنا دست پیک جوان را بیجی فرمو دكتور سپاسیاتت کم يعني لسر و دانستینا هان گوتنه تی خشورن يعني براستی گوتنا پیشی که نمای کرم بک فرمو ام گودار تدکر فرمو بله فرمو حسبنا الله ونعم بله دقيقة تهيئ ما مستكرم بك دقيقة يعني تهيئ تقوى دكتور مقو بلكي دنك هاد برين يعني اجبروا له از استيام مقو حطاني دنك تاني تمام يعني دناري نامد پیش گوتن نمای دوی درفتا گامته دنا انا کا پیش گوتن نما براستی ام کتن چرچوبه که داو چرچوبه هانه ایرو يعني کارو خبات جير دوی گوتن هاتی راوستاندن جبر يعني دسوردان قدولاتي مدشيبون برزقري قدولاتي بله ام دكتور وتي خدي حزب شمال يادم يعني وقت قبل بيتي خدي حزب نما بس يعني تي خدي ميليشيات يا حزب كلاشكري تنبه تي خدي حزبش حمال هذا حطاني هذا تي جواكي يعني حطاني يكريزيات تي هذا كي نشتماني دته هذا كي نتويد يعني قرك انا كان بهتر لبروينا راوستنو بهتر اوايا انا كابب ارمانج مره يعني ام في كاري انش خور بگرن وك ارمانج كردي گام کاربن لسر آوا بکن و او آویا هانیجی گرگ کردی بگشتی به يعني نه کردیا طرفه کی تنه به حزب که به رخصتنه که به یا کسی کی سیاست مدار بیا اکادمیسیان به هم دخوازن کرد بگشتی کاربن راجن باری خو جبر آنا کا قوناغا کش کردار آتیم دناری نامه ده يعني اوایا درفته که زیرینه يعني دروجا ایروده حتى پیشگیریک ناف دولتی خودین دولت جهانی يعني چه کردار چی وی گرک ام قارب نوینا بدس خود بگرن و کارم بنات کن خدمتا مافی کردی حتى يعني نرينا بده حطاني آوا کرنا دولتك كردي نتنه بس مافي كردي روشنبيري وجواكي وسياسي يعني بس مبدر که وقت قبل
تشتێک ez bêjim yani ew hêzak ez dixwazim bê avakirin yani kare hetanê bige qonaxa avakirina dewletekê ji Kurdarin. Nerîna min gerek ew bû yani gerek gotin li vê de bisekin. بله مامۆستا وا گوتبوو دنویسەکە خوددا بەری vê وا گوتبوو سایگس بیکۆ و زانازۆف ساڵە 1916 de وا گوتبوو تەوی کۆ عەرەب بوونە پەرچەپاری لە هیناژی عەرەب بدرانên xwe yên tûj li van sînorên heyî xwedî derdikevin li van peymanên Sykes Picot hîn xwedî derdikevin wa gotibû di pêşa roja stratejî de di herêma Rojhilata Navîn de demekê gelek telqe gelek guhartinên mezin wê werin holê wê bi xwe re rastiyeke dibîne holê li ser erdê û zemînê mumkîn e dewletên nû çê bibin û mumkîn e dewletên dî jî werin windakirin ev gotin heya çi deverê rast e em ji bo bikin medxel ji bo axaftinê xwe fermo. Yani xelk belkî baş nexwendibin li ser rêkeftina Sykes Picot yani bixwe ew rêketineke nehênî bû sirrî bû yani civatên wana çêbûn welatê Ereba bixwe civatên wan yan destpêka wêna civateke li Qaîra çêbû bû civateke nehênî bû ne li ber çava bû ne li ser ragiyandinê bû erê û ew civata di dua li Petersburgê çêbû li Rûsya di vir de yanî wextek bû dîrokek bû dinya dihat guhertin cihan dihat guhertin sînor dihatin guhertin em tev dizanin ew ya wextê rewxandina İmparatoriya Osmanî bû destpêka şerê cîhanî yekem di 1904 de ev rêkeftina hanê yani Brîtanya û Fransiya em bêjin yani kesek serkeftî bûn di vî şerê cîhanî yekem de li gor bercewendiyê xwe nexşeke nû ji sînorên dewletan li vê dekê danîn û li hevdû pehr kirin lê gerek em ji bîr nekin yani nerîna gelek ka Fransa Brîtanya tenê li hevdû pehr kiriye na newlûyê yani Îtalî jî têde bûn û hetanî Rûsî jî têde bûn lê navê Rûsya ji hethelanînî ji ber Rûs piştî serkeftina şoreşa Marksîya û şoreşa Belaşîfe lêlîm serket dev şer berda û vekişiyan yani şerê cîhanî têde berdewam nekir got ev kêrmanaye û jê derketin yani xwedan alî man bêpar wextê ku Rûs man bêpar tê yani Rûsa xwe kişand ji erdên Tirka jî derketin şerrek di navbera Tirka û Rûsa de hebû yani beriya wêne hetanî rêkeftina Qistantîniye de بله kerem bik mamosta nav dewletî bû yani tamam baş ew tiştana yani tiştek Rûsat dixwestin piştî serkeftina şoreşa Marksî di wê dekê de dev jê berdan û jî خویای اینترنت عالیه دکتر فرید سعدون ده براستی خرابه ما دخست کو براستی روشی وی باشتر به ولات اینترنت خرابه گریدای روشا گشتیه اینترنت ضعیف کتیه ام به هیویا و یکن کو که دکتر بکار به بهتر بزو در بازی پروگرامی به اوایاجی که ماسی نیا دکتوره و نج عالیه مدایجی تماشاوانین هجا به هیویا و یکن کو تشتر راست به ولات وقت چاوک که فرید باوی کی حنکی آنی زمان کو روشا مجیات دنیا گیش خوشترو ام پیش کتی نو در او روشا اینترنت قصد ذکر ما بستوي او بو مخابن يعني از بهيفيا ويكن كو زو وغره دي سامد تيكل داريه دبن بل تماشا بن هجا وك محاور ونقاش كو ما دانا برخ كو ايرو برز دكتور فريد سعدون خدا دايا بركو براسي نقاش گرم ام لقلوي بكن د الي جيوسياسي د حساسيات سياسه د روجلاتا نافين د هروها شر باشوري كردستان كو د نافبرا جروبين باكك وحكومة كردستان الدبه كاكي دكتور درباس بو استخدم بله دكتور دنگ هيا
خاب ادنگ دته مخابن انترنت بله ضعیف بله قالك ضعيف يعني خمناكي ميجا خمنا يعني ما مالي مستعمل بس مخابن يعني فراج ما امي تصينون امي انترنت يعني أرى ما مستعمل هاول بدن كود بلي بي ما انترنت بلاش أرى نينا ما مستا امي هاول بدن حيان بكار من براستي بهبوناتا ام وان برسا رادستي تبكت ما مستا بويرا هري مزن ودنقدار للدنيا دفان روجين داوية ده هل بجارتنا الامريكا بوية براستي دنق فدا لسروية الدنيا حميد دولتين الدنيا بي تأثير بون وەک کەسێکی کورد وەک کەسێکی کۆ چاودێر وەک کەسێکی کۆ خودی نڕین و ئەرک و تەجروبە تە چاوە لە هەلبژارتنên ئەمریکا بگشتەی بە پیڤان و تەرەزونیاک و ئالیە فرید سعدون ده تە چاوە لێ نڕی و بچی چاوی تە لە هەلبژارتنە ئەمریکا و ترامپ چوو و جو بايدن هات و افتش توی چاوا به تاثیرات خوب سر رجلات ناوین چاوا به و نرینه تا شخصی امی بگیرن فرمو قدنگ ما باش بجمر به باش يعني بله بله باشه دنگی تا دیسا چو مخابن اف وصاد دبه که فرید يعني مال ويرانيا انترنت الولات و فريد بيجيكو امبراد اللي دي ساجي انترنت ما ضعيفه ما مستفرد سعدون يعني قاوا فكر امي هول بدنكو اشراك بكنكو بشدار بكن البروجرام ده بل ام انها بل ما مسته تمام اوكي فرمو. ان شاء الله ناي برنجارة كده يعني فرمو دنارين عمدي يعني هالبجارتين الامريكيه ما بزلالي نارين خدان خياني كرن لسر روداوي ولسر كردستان 24 ولزيدي يعني قنالك از باش سر اخذين يعني نارين عمدي مدقوت يعني وبايدن دنقابينه لترامب دفج اداري برنامج يعني ونبخشكاي وبهساني وترامب و دسالاتي رادستي وانا بك ودبج كوشكاس بي برده ودركب افتم نارينا بوج برولوجي مدقوت وقت يعني قابا ترامب خو بين اصلنجيه كده ودنج جيرناين ويعني و تك وچد وادنگاده وقالك برزگريكا چيك يعني كاره و يعني كاري قليبك لجام دادگاه دستوري لأمريكا دادگاه واناي بلند بدك هيو وكاره دمي خويدي جوي جربي من حردو مهي جوي بمين ساروك حطاني جي بايدن سوند بخو وحردو ما هذا وقالك خرابيا بك يعني وقال لك هولدانج آلي وينا في بمج آلي كسينك بشلقريا وينا جيدكن يعني نمازه روسيا به وكسي آلي كاريا وينا دك دو حردو ما هذا يعني قد تشتنا نو درخينه بريارنا تنده بسطينه كارو بارنا بك او كاري هاني تبلهوية كي شيك قنما كاربن دسالات رادستي بايدن بكن وجير دريج بكن حطاني او برزگريك كي شيك كاربن وانا چاره سر بكن نرينامه وصابو يعني بس بله. انا كدرو ممكن ما ترامب گياوه باوريا هاني جير نگه کی بالکشه که بمینه ده سروکاتیه ده ما مستا هولدان هبن كو لشكري امريكي جروجافاي كردستاني فاكشينه او ترسيا يعني ترسد دلي روجافاي كردستاني دا كود بيجن بلكي امريكا بدستي ترامب يعني راستي وعي نادي ورو عسكري خو فاكشينه امريكا تشتكي وسا دبالا تدا هي يعني خدينا تشتكي وسا درباز به انا اف مجارة هاني ايرو هات گنگشا کرن سر رو داوه من اشکره گوت يعني امريكا نكار لشكري خو فاكشين جي سوريا ونكار وانا فاكشين جي روجلات انا بين وك انا كل سر گياندني تي بلاف کرن امريكي يعني برياره كي نمازه پشتي ترامب وزير خوي بروانيه ماركس برگوهارت و چو كريستوفر ميلر اني اف کسی هانه وینا جیش خور جیگرک آنی يعني او جيگري وينا
ما گریگوری او آنی اویا سیاست وانا و فکر و رمان وانا جبر د خویانه بون و دیار بون نپشت گریا مانا هیزن امریکی و لشکرین امریکی و سربازین وانا دروجلات ناوین دی بمینن و د افغانستان بمینن یک جنرین وانا گرک اف سربازین آنه و گرن امریکا بهتر خودی در کون لخلق خو دهندر امریکا ده چترگ گلک پرا و دراوا داتینن لسر وان لشکر هانه و شرن دروی گدبه و ناکوه خدمت برجواندین امریکا ده انا نرین وانا سیاسی ولونن لی نرین سیاسی گشتی استراتیجی امریکی جی ولا نا خو نولوی يعني بيجومان نولوي نوجه كريستوفر ميرل انا قاليد مره دي بيجي يعني جرك امريكا جيش بجشتي امريكا وقرا سر عرض امريكا ودفج رجعت نافين بردي يعني لسر عندنا ترامب بيقول نيد بيجي جد سبيكا سروكات ياوينا جد سبيكا سروكات ياوينا اوينا او درش ما قد بيدقوت يعني امريكا يكم يعني يكم امريكا يعني قالك امريكا البيشي بحال قاري خو ام امريكا عربكم او لسيرفي سياسه دمشق بس بالا خو بديده تبنا رحطاني 2016 وقت قناغ اوباما سرو کماری امریکا بو اوباما لشکری خو نشاندن سوریه ایگ لشکر و هزین خیل لشکری شاندن سوریه ترامپ بو پشتی گبو سروک 2016 يعني قلت نوينا وداخيانية نوينا بلافيجي كاري وينا هاتن يعني كريار نوينا نو قلت نوينا بون وينا ايق سربازي خول اشكري خشاندن اندري سوريا وبوها والبندي قصدير فيدا كيدو والي كاري بقصدير كر حاطاني رجلاتي فراتي كاتبن كنترولا قصديدن فكاري قد كير دیجی گوتنه که درد خستن لی بوا گوتنا رجیانی ام تفت دیجی زانن یعنی تدید 2018 ما دوازا گوت از لشکر خود سوریه بکشینم بله وی چاقی گل لکاجی تدید استقلال خودان جون بولتن و اید وزیر وای براوانی دیا سیه کسی دهم داره کوشکا سپید استقلال خودان و دفجه بردان و پشت خودانی و مشان گون سیاست توقع منایی يعني تمام بله ده 2019 دیسا دوباره کرگو از بکشیر مشاره سر بله بله مامست فرید بله انا دروجا ایرودجی وزیر وینای براوانیه و جیگر وزیر براوانیه هر دوجی لسر را گیاندنه عینی گوتنه ترامپ دبیجن امی لشکری خو بکشینن جه سوریه و جه افغانستان و جه عراق وانا باشه ما ام بیجن ام تکز بکن گه اف کسانا و برا هزین امریکی بکشین بله باشه ما مستعم دما جهاز خيل لشكري وانا بكشين وفقرن لامريكا تشتكي امريكيات الدنيا دنامي اها كرم بك بله باش ام دربازي خلق عادي ببن ايرو يعني بتشوينا امريكا ونشوينا امريكا ام لسر جغرافيا كدجين كو اف جغرافيا نافي و سوريا يا كو رژیم سوريا ايرو هاتي دور پیچ کرن امبارگو یا کله در دور هوای هي لبان روجين داوي كونغرك لدارخص جبو اف كسين التجاء کرن كسين دركتن در وي سوريا وگرن هندر سوريا يعني هولدانك جاليه روسيا واسرائيل وتركي وايران هي كجار قدن إعادة تأهيل النظام شيء بكد يعني جار قدن في رجيم هان درخين بكن دستلات داريا في ولاتي بقشتهي قالوا سوريا وفقر وكبري بري في بده بازدر سالان يان سوري لبرتشي يعني خريطة سوريا يا سياسي دهندري فانا كوكيان ده نرينا تشبيه كرتشي فرمو گوتنا و سوری وگر دریا 2010 اوا دی بیش بیر کرن یعنی دیروگ و پاج ده ونا گرم اوی یک جایی
عادی تر اف کنگری آنه چید بین کنگر چه بو سر تلویزیون آرتی روسیه یعنی دانستان کمه هبو مات شوالید نره یعنی مگوانا که اف کنگری آنه و چه بو گلو و بنگه که آبوری یعنی و آبا کری که اف خلکانا وگرن یعنی اف خلکی که آنه وگرن داره یا وگرن غوطا وگرن بابا عمرو وگرن فلان داره ابانا گیش وگرن بنرن گه مال و ملکی و خانیه ولا عرضی اشتکی وانات سنی گلو هنجوار کنکا دینن و چاوا بکنه و یعنی کبن کامپا دی یعنی وش کامپا بین کامپا اف یک جی آدی تری یعنی دندر سوری بخود دروجا ایرو دنان پیدا نابه آف پیدا نابه کاربه پیدا نابه یعنی پیوستین جیان نمانه دندر سوری ده فچاوا وقت گاوا که 10 میلیون ده ابیگ پنابر بونه لسوریه وگرن که هونه چلو کار بینجا هون کان 6 میلیون گمانه هون کار ما خودی بکن هونه چاوا 10 میلیون ده خودی بکن تشتكي ديجي هي اش خو حري خدي باندوره دي آوا کرنا وی سیاست دي بريارا سیاسی دي قالوا يعني اف كسين انا كوچبر بونه لكردستان نه لتركيا نه لاردن نه لبنان نه لاوروبا نه اف كسانا يعني ولو بهساني ودفش خبردن اف 10 سال واچ بور رفيان و كوچبر بونه و دفري چونه يعني ودفج بردن وفقرن سوريا بقيم ورزا خو قالوا او دولت لنا ما بيجن تركيا يعني قالوا تركيا وبه افكسانا اولو بهساني راجن خا وشك خاتكن شانتي خدو وفقرن سوريا ما تركيا وبيجمت اف سالت درباسمو هن خدي كرنه سر عرض خاصه 4 مليون سوري سر عرض تركيا دجين ما هن خدي كرنه هن اولو بهساني فقرن سوريا وسوريا فقر وكبري وازجيه دركبن بيج برجواندیه نمیا ت سودی از جه بگرمی یعنی جوی شر و قیران سوریه که چه بویه ولی بسانی و ترکیه یا اردن یا لبنان و بینا قبول بکی یعنی دناری نامده یعنی اف کنگره هانه کنگره که راگیاندنه بو سر میدیا بو زیده وینا تشتکت تونه بو یعنی هولدانک بو جبون لسر میدیای بیجنش خلقیره انو بان روش بالی آرامیت داره روش بالی بله بله مامسته وگر و تسویات آشک و هر نخبا بجن دستونی گیوینا و به ببوره یعنی مخابن امشاش بون و تبری می مازن بون و گرک یعنی تما باشه مامسته باشه يعني بشتي عالم فدقر عالم الرفا عالم نجبر نانو دانو افي تنبو يعني قال لك ديكتاتورين دنياي لبيش دادگه نافنتوي هاتن حكم دار كرن وك بينوشي وك ميلوسوفيج وك صدام حسين وك بشير كود ريزي ده قالوا يعني بيش الروجي ده بشار اسد جي وك يعني كسجي دستوي لبينوي بخوينا في ملتين سوري يعني وين ناي محكمه كرن نش حقي في ملتي قاوا از وگرن از بيجم كي مالا مشوتان ديه از حقي خو بخازم يعني اف ملتنا معقول ناي قبول كرين جبوي نانو دانو افتني بچ جنب بشار الاسد فرمو ام دبيجن يعني خالن قال لك حسن وسفك هبون هناك او بيك نهاتن جبلي چاره سرکرنان سیاسی گشتي و گهرتنا گشتي قبل سوريا ده چه ببه انا الرجيم يعني قال لك اخذين لسر وخدنا رجيم ام دسبيك يعني 10011 وقت از د اخذ من السيرفي تشيرو كهانه متقوت يعني رو خدنا رجيم نبي حسنا يعني تشتكي قال لك بالكش شكاس نار يعني بيوستيه كبي هي بمين الدسالات سوريا ده جبر برجودين هيك ابيض قدن يعني نبتنا خي بيدا كده وهات خوياني كرن يعني مجبير كربو انه روس دانو ساندينوات يكلين وانا بسوريا تكلين استراتيجية جسالي 1905 دست پی کردن اجنها کادی یعنی 6-7 سال هبون جدانستاندن و تکلیان سوریه و روسیا ده ولو بحثانی روسیا درجه برناده ایگه
يعني برجوانديان وانا باراسنا افريجي ما هاني بو نو اوبوزيسيون بو افي اجيل عادتر ايران قال لك برجواندي خو هونان دنه دندره سوريا دي يعني تكليد نابرا ايران وسوريا ده وقت قليكا كي وقت بسكا كي هاتنا هونان دنت نما كارو انا هفدو جدا بك اف كسانا جو آريكاريه بير بكم يعني جبلي اجا كسي قل دوري يعني جي لبناني وجا عربا وانا قالك بير هنا جبر قالك جي سيستمين عربا قالك جي ده صلاتين عربا دنرن وقت رو خاندن رژیم سوریه چه ببین دور و بسر واناجی فواناجی آلی کاری پید کنو باش مزانه هولوستا امارات و سعودیه وانا خویا نه يعني حتى هلوستا امریکیه دروجا ایروده او دی بیجن يعني اشکارا کند بهم نه هاتن گوهرتنا رژیمه ام هاتن گوهرتنا کریار نوینا هاو يعني چکی خوب گاره ف رو خاندن اوینا گلکی زحمت ما ناوینا پاراستنش برجواندین وان کسی هانیره او کسانا جی يعني بحساني دبجي برنادن حطاني جنجين وان برجواندي خو يعني جيب جينه بن يعني وقت قلت بازارك السياسي دي بامريكيار بتركار باوروبيار هون تشبدن ما وشي ما دي سوريا ده وقت هم بسوريا نقطة جيوبوليتيكية دندر رجلاتا نافين ده نسوريا بتنا خويه جبر سوريا امكارمي او غريكا جواقن ده طاين دي بف جريد دي يعني طاين جي اوروبا تين جي تركي تين جي ايران تين جي خليج تين جي روسيا تين اوانا جيش لكود جيفن لسوريا جيفن ودرد كافن سال دريا سي بي فسوريا غريجيا كويناي سركه وبالكيش جيوبوليتيكي جو استراتيجي هي دبي دبر هانه ده بفيها ثانيه يعني امريكي دفج ما برنادن امريكي جي سوريا دركبن يعني جي روسار بيجن كلام بكن خط خي غازي جي بدينا جهون دي دريا جي قازوينه دبن دريا رش وندر دخن تركي ودبن بلغاريا ودبن نمسا حتى نولوي كهما روسيا بين ايراني وجي ايراني درباس سوريا وبقي سد دريا سكيل تجاند اوروبا وامريكي دبدا كده برجمان ديمناي ابوري نفط وغازي وشلو بيك بين يعني برا امريكي غاز خو ونفط خو بردن عرضه يعني يعني تي سودا ابوريجي نجرن يعني دكافي سري مرود يعني منطقي كي انا كامريكي دفج في دفران هاني بردن وريبدن صينيا والسينار بكرم بكن برا تجارات او دريا باشوري سينيرد نافرا و فيتنام واندونيسيا ودرباس به بروجلات انابين وسوريا بيجي ودركب در دريا سبي بفروتن يعني ما بامريكا ولو بك امريكا ولو هناك جبرولوجي كاسين جبرجواندين وانا هاتن هوناندن وهاتن جريدان بفرجي ما هانيره او بخوي باراستنا ريجيمه بكن هنا نجاي وقتا جنبيجن رو خاندنا رژیم خود زانه اف درش مهانی هات گوهرتن دو دسپیکت خلکت گو رو خاندنا رژیم و مانا برداد گهن ناف دولتی و برا سری وانا بیجه کن دروجا ایرو ده اپوزیسیون بخواه ائتلاف بخواه رودنین پیر بس ام بگن چاره سرکرنه که سیاسی نوی ام لابدو بکن يعني بس دروجا ايرو دي ائتلاف وبوزيشن بقشتي ما بس واشي ارمان جواشي قاربن بس وينا بينن والهفدورونن يعني اب كوميتن دستوري تشبو حطاني انا كا بله دكتور اسبتر باش دكتور اسباس سوري وإيران دي جوفندا اشتيه دا ياكو دولتين عربة قطر امارات بحرين سودان اف دولتين مغرب سركيشيا جوفندا اشتيه نافرا خود دولة اسرائيل لدار خستن وقما لنج دنجين داهولا وزردين نافرا دولة عرب واسرائيل ده و ایران و سوریه جی ایرو دخوازن در بازی وی گوونده ببن جی تطبیع سری دخوازن در بازی تطبیع العلنی ببن چما ایران و سوریه چوا ما مسته دنگه ما مسته من گوت چما ایران و سوریه جوی گووندا آشتید نابرا عرب و اسرائیل ده چما دورنه ایرو سوریه و ایران دریا حزب الله را حزب الله بکارتینن د لبنان را دانو استاندن خپل گل اسرائیل دکن ایرو جرك الدكتور شو
بله تماشاورین هیجا وک تخویا کرن کو حزب الله ایرو دستکدار نظام سوریه و هوالبند ایرانیان الودره يعني ايراني وسوريا ريجيم سوريا برنگ كيش رنگان لقل دولة اسرائيل دان واستاندنان او جيدكن دواري سياسي ده اوايا مرو نكاري انكار بك ما دخص دكتور لسرفي خالج باخوه كو لسر جيوبوليتيكا هريما روجلاتا نافين دا اخوي وهروها او شر دبا ايرو يعني شر نابرا ارمنستاني و اذربيجاني دا بو قال كشي الويدري هات كشتن وهات يعني حدود هاتن ديرس كرن ودرباز كرن شر ايرو الاثيوبيا دبه شر اليمن دبه شر سوريا شر ايرو لباشوري كردستان سريخ وهل ده خدينا كي اگرك الويدري يعني قاوا ور تشيكرن يعني ور دادان الويدري اف حمي شر دكبه وك دكتور اني زمان كو دواري جيوسياسي ده كو تشتكي هوناندن كمزن لغوري برجوندين نافنتوي ته هوناندن وتير دان خستن بله دكتور درباز ببا متخص السيرفي نقطه جوي ببرسم بله تماشاوان هجا يعني ام براسي ليبوري دخوازنج بركو دكتور فريد سعدون قالك اخافتنين بالكيش تيد الزمان اخافتنين باش تك از هن اخافتن وهن رينين دوستاجي كاكي احمد موسى دبيجيكو اذا ابقى على الحكم هم اهل دمشق الذين لم يخرجوا للمظاهرات ضد النظام السوري وين دبينن كو از هن كومنتارين دوستو حوالم بينم حياه دكتور فاديغار بله لفيدري دلوجان اگری نرینی خو گوتنه بهیویا و یکن وقت ما قلت دكتور يعني فيجر برنامج انترنت لقامش لزور خرابه ما خلصت ام في كي ببرسن بل هروها محاور يعني اجندين كو مدانه پیشخو براسي گلك محاورن باشو بالكشنه دبي كده امي دربازي بحوري دوا امي دربازي شريكو ايرو پکک اعلان کریه لدار خستیه لجی باشوری کردستانی پکک وک ریخستن و سازی وک فکر وک رامان وک هبون وک فلسفت وک هبون اوان جد دهان سالان ده یک ریزیا سرخابون و آزادیا وی ولاتی کرد و کردستانی داکت همه شعارات خو همو درشمین خو آویتن درو رزگار کرنا کرد و کردستانی جی برده دربازی کنفدرالیا روجلاتا ناوین بو پیش دربازی هرمین دموکراتیک بو جواکا دموکراتیک بو پیش دربازی فدرالیا باکوری سوری بو پیش هر وها دربازی حیا کانتون و حیا آنها ام شرقی فرات و غربی فرات روجلات و روجابای فرات بون یعنی افنا کوکین کوجور و جواری فکر و رامانی دج ام بونج گنگشه بکر دكتور تمرة دكتور فريد تليفونات سيدة تمام بله دنگي تهي ما مسل تمام استرمه باشه ام ما مسل ام دربازي محورك يدي ببن ايرو بله دنگ هيا بله ما مسلم دربازي محورك يدي ببن ايرو الباشوري كردستاني PKK بالزرخ بقوات شر الراقهان ديه بله PKK لوی داره شر راقهان ديه شر پیشمرگا دکه سینورا درباز دکه قانون و سازین باشوری کردستان بمپی دکه ولاتکی ناوی خو عراق کردستان فدرال لوی داره قانون اخوان زاگون اخوان عسکری اخوان پیشمرگی اخوان اکونومی و سازی و ریخستن اخوان این ناف دولتی پیهاتی اعتراف کرد پیهاتی اری کرن لوی داره PKK ایرو شرکی دخوازه پیدا بکه اویا PKK دخوازه شر ناس بگه دنابره دو پارتیان ده لی مخابن دما ارشی پیشمرگان دگه دما انسان شهید دکه و خوین در جلوه داره اویا تو چاوا و کسکی پسپور و کسکی چافدیر و کسکی کو کرد دل ایش تو چاوا الوی بویره دنره و چاوا دنرخینه فرمو
اف مجاره هنه زیدی شاغا کی جیر هي دسپیک يعني هرما كردستان انا كام هرما ك فرمي كتي دستور عراق ده سينورين وينا هنه و دزگهن وینای وقت دزگهن دولت هری يعني جي برلمان حطاني حكومت حطاني سروكاتيا هرمي فاف دفر هاني ايرو باراستي دريا دستور عراقي نابندي گرک اویا حرمتك جير هبي يعني حرمتك بيگرتن جبي دستور هانير و جبي سينوري گهاتي دانين وقت گاوا دستوردانك هبي يعني آلی کاریک به خواستن گبه به بروانیک ده بر به هر ماهانه ده دما گو ایری شکل سر چه به ما تشته گبون يعني 10,017 و ایریشن داعش 10,014 ده حطاني انا بله یا همه به گرک افکاسانا هرن بروانی که ده برده بکنه جبر دروجا ایرو دی يعني تده ورج کرداره فرمی نهاتی آوا کرونو نبوی دستوری جبلی هرما کردستانی فاویا مخابن انترنت دكتور فريد سعدون جي قامشتو زور خرابه بيتر دما درباز نافا برنامج دبه هروها ككي دكتور اوجي اني زمانكو بله دكتور بله دكتور مخابن يعني انترنت يعني عادي تر يعني اف ململانيا ده هندري اقليم دي شيء ده يعني حول دانا هنه جبكن ململانيك نابرا ده بارتيا ده پدك و پكك شخو افيا هر ناكا بربر جوانجين كردا ده و داوي که يعني اف تجربه كردي گي ايرو ده 100 ساليا 21 ده هاتي آوا کرن و ببر يعني ببر خراك کرنه دوي و هر وقت گاوا ململاني نمازه يعني وقت گاوا شرک نافخويي دركبه هولي يعني تشتدي خصن انا كا گرك پکک بخوا طبعا پکک دیولوژیا کنای خاص بس پکک دروجا ایرو ده گرک خو ببینه هزک بروان یا خبات کر تکوشر دبر هرما کردستان ده جبر کیانه یکمه يعني جي پفتنه کانه کی سویش کردار هاتی آوا کرن وان سالين داويده لم مخابن نولتين اسكرين يعني نولتين اسكرين يعني فكاكا كاري خدندر هرما كردستان دكه شخرد بينه تشتكي روايه گاوا جغرافيا هرما كردستان ببين ميدانك شخرت يده كارو خبات دكه شخر حجت وانا دبجن يعني پیشمرگان کاری و پاراستنا و دورانه بکن وقت ام بین پاراستن آوینا بکن چه دورا که ما پاراستن کرو ما رزگار کر گرک تی خبرن کنترل آمدم کانتوناتی ده آوا بکن اوا یک جه و ایدئولوژیا گدهیله يعني درفت بد که دسوردان جه آلین همه رخصتن و هزین کرداد چه به ده همه دوریده يعني ده همه پارچین کردستانه ده يعني کردن باشور رخصتن الكردين باشور هرن لدياربكر شربكن وإل دياربكر بين لقامش نا ما مستنا ما مستببوره وسا قبول ناكن جاميرا دبيجن كو ام لرجاوي كردستان ام دهزين عسكري ام قبول ناكن تجاري دبي يك آل بي يك ولات بي يك ناف بي يك سروك بي يك لشكر بي او وسا دخوازن لرجاوي كردستاني چاوا او قبول ناكن كو پیشمرگين روج دربازي رجاوي كردستاني به مالين خو مودانين خو ملكو موالين خو لويدا درباز ببن ولباشوري كردستان بالدهان لويدر ريخستن وسازين عسكري شي دكن حبشه او هزين باراستنا شنغالي دكن دستي ورداني دكن دانوستان القل حشدا شعبي دكن مكتوبش حكومة عراق را ريد خينن دبيجن كل فيدر شر ما بحكومة كردستان را شر ما جبوي نجدا كرنا كردستان عراقي افا اجبركو كردستان تخازي جدا ببه امجي الهمبر في يكي ام دساكنن يعني مكتوبن خطر ما مستا افا مكتوبن جبنيفا كردو كردايتي هل دوشينه فرمو
ابتشتانا زلالا يعني ديارن جمار السر راجعندين تين بلا فكرن بس متخص يعني انت قلت ما بريت ناجك دايا داويك يعني تشتاق متخص ما بس طامي يعني بداوي بين يعني ايديولوژیا که پک دمشینه ايديولوژیا که فکریه يعني حق دخانج بینج مافی وینایه کجان پرچه کردستان شربکه درباسی کجان باجاری به نرینین خوا رامانین خوا هلوستن خوا فکرین خوی حزبی ایدئولوژیا خوا بگشتی دبر ببینن يعني درفت تدوت بالوده که بلاف بکن و کاربن خلقی تبلی خوب کن يعني ايه ودنرین واناده ولوی اب ایدئولوژیا هانه تی شوپاندن جالیه پککیه لی يعني قالوا مش خو مانا مدابر هفدو يعني قالوا اف ما في هاني دن خوكار في ما في جي بدن ريخستنا كانا كا مثلا ريخستنا ك ام بيجن هزك وينا الاشكريه مشكدار وينا بن او شكدار انا جراج خو هرن ديار بكري شاربكن يا هرن شرنخ شاربكن ولوده كدهزن لشكري تشي بدناري نامدش خو ناب ابايا يعني انا كواجي للرج آواین کردستانه دبیجن چنا به دهزین لشکری هبن شو ما امجی به گوت نیرانه يعني نارين عمدي چنا به دهزین لشکری دویده که ده بین ملانیک نبرا و چبنا کوکی نبرا و چبه و شرک نبرا و درکوه و دلیل مجش خواه هرما کردستانه دما پککه در باسی سینور دوهو که و زاخو و کرکو که و شنگاله دوه او خود بینه يعني بو دسالات لوی دبرهانه يعني کدبن کنترل اوینا ده خود بین دسالات به دزگه خو آباد کو سیستم خو دمشین لوی دبرهانه و يعني حطاني ريفبري خوجي آباد كن يعني قالوا لروج آباد شينا بما الكردستان افتشتا شي بده ام دبيجن يعني چقندي ام دم جارهانه تف بدن بهتر وي قرب به و بهتر و بانی خرابونی هره اما ما بس اماجه گکاربن دروجا ایرو دل هفدورونن جاره سرکرنه که سیاسی ریکفتنه که براتی دنا براوانا ده هبه يعني وقت بلغه که رومت بله بله دكتور بله مامسته اف درهانه هاتی آوا کرن و بوی سیر دولت يعني اد بيجي مش اركه حم كردايك باراسنا في دورهانه بكن ونهيلن اف دورايا تيك وچه يعني نهيلن بيرو خاندن نهيلن بي خراكرن نهيلن گج نور بي داگير كرن يعني باش ما مست ام خو ببينن اريشي هفدو دكن يعني مينا كانا كا وقت يعني هيجن فككه اريشن پشمرگنا كرن لدورنا لواندارا ديان شنگاري كتن كركوك كدن بله ما مستببوره يعني دمك ده كو باكاكا بفلسفه باكاكا بفلسفه اخوه بايديولوجيا اخوه ججور حياه جيري بدهان سالان بدها جاران نافي خو جوهرتنه و دبيجن كو ام توالاتان ام پرچه ناكن افايا لغوري فكر الرامانين واني سياسي دبيجن تركيا وبيميني وقت تركيا سوريا وعراق وايران هروها ام ناخوزن تولاتا پرچه بكن كو گرك هر کس دهندر وان ولاتان ده خباته بكه لئيرو لپاش هزين هبشه دسکنه و دبيجه كو کسین ایزیدی لشنگاله گرک اوانا چاره نوسیا خو راگهینن يعني ناكو یک دورده دما فرمانداری هبشه درد کبه دبیجه ام لدجی پیشمرگه حکومت کردستان وسا بسکنن دما ام دبینن کو مکتوبه وان ج حکومت عراق رد دبیجه کو ام حوالگری ونه لدجی حکومت کردستان تانی زمان دواره سیاسی ده مصالح و برجواندی هنه اوانات وقت آنی زمان تک ورق و بلگه کرامت و رومداری ور پیدا کرن اوایات چه ناب يعني ويتشاوا ورا پیدا کرن او ورق ويتشاوا ورا امضا کرن تعداداری هي السروي مساله چما پککه بهشمندیا خویا مزن گاوا وقت آنی زمان برجواندیا کرد و کردستان دخوازه گرک تجاری دربازی میدان شر به کردان را نبه برز مسعود برزنی اویا آنی زمان گو ما شر حرمان دیه گو يعني
حرام لسر هيزين كردي كوشر بكردان راببه كما قالوا باكاكاجي تشتكي وصناك فرمو. تشيروفا كرت قوت يعني نما حوجية از دوباره وكم لازم تشتكي دبيجم يعني لجنبك كي ايديولوجيا هاني نفى شارتي ايديولوجيا كزلالة وديارة ونجارك ودواتي دوباره كرنج آلين يعني كسنواناي سر كردایت یا پککی دکن يعني زیدی جارکاتی دوباره کرن او بزلالی دبیجن ام دجی دولتا نتوینه. بله دكتور جديس اني زمان قلت ناخذ داويدا قلت بيجي عمل ديجي دولة نتوينه هروها الدولتين الدردور عم مجي تركيا وعراق وايران وسوريا جي هروها الدولة النتوكار النجات برستنا بحكم حكم داريا خو سر كردان معنا وسياسة اخويا نجات برستيه ددن مشاندن فرمو ما مستر يعني وق ماني سر زمان جبر سياسات اخو فديناكن جبر ايديولوجيا اخو فديناكن او بي باورن وهشمن ديا وانا ولوي رمان وانا افاكرين اللي سيرفي ايديولوجيا هاني يعني نارينا وانا دي دروجا ايرود هاد خوياني كرنج دولتا نتوي دولتك الباش ماي ودولتك ايرو نايق قبول كرن فجبر ولوجي اوانا باندكن ببراتيا قلان وب الأمة الديمقراطية وانا بيجن ليش بيردكن دعيني وقت ده عراق دولتك نتوية ونجاة فرسته يعني دولتك قومي عربي شوفينية سوريا جبر فدينا كان سوري يعني رجيم باس اشكال بيجن دولتك قومي عربي نتوين وشوفينين ويعني ام خدمتها قوميه عربيه يعني ابانا حتى فرنسا المانيا يعني دوله قوميه يعني كسكي نتوى نافيتي كسكي رسميا خنافيتي كسكي اصله يعني اري ديروكا خ نافيتي الا ايديولوجياني افاكري لسر نارين فيلسوفه كي امريكي يعني ام قش بنا نازك نحجي ام دوباره بكن يعني ف دبيجن انه دروجا ايروده جرك براتيا قلان هبه ودولتين هرمه جبدلا بين فرچكرن جرك بين سر هفدو يعني فدراليه كونفدراليه كروجلات نافين شبه بدنا برا تركا وايرانيا وعرب وكردان بيكاتين في دبرا هانيده نارين طوباوين يعني نارين خيالين زيدي منطقه انسان يعني دبرا ما بالي فرچكرنه درن نبدان هبه يعني السودان بود السودان ويمن انا اليمن ولبنان شهر لبنان تفهم كر يعني وعراق انا كسي عراقا وسوريا سينور لي خصنا سوريا يعني سينور كدنا برا ما وهندرده هي يعني انا كسوريا دو سوريا يعني سوريا رولاتي فراته وسوريا اواي فراته فدولتين انا كا دولتين فرچد بن يعني جهاف دكبن ندان هذا كشيء دبي جب وابدن رهبدو وقتي خستن لجور إيديولوجيا فكك يعني إمبراطورية كبي أباكرين أو إمبراطورية هاني سيستم كويناي فدرالي بيا كونفدرالي بن هذا هم بيكات دبن وتنت برزجريك وقت جابا سروكاتيا بيناش تركا وعرب وفرس عرب نج غيري وانا يعني أنا أم شق دي بيجاني أم براتيا قلعن بله دکتر گردنگی متدکه از خوازم وی پرسی بکم بله دکتر فرید سعدون لقل مایا بله دكتور فريد سعدون او ويجي اني زمان كو اف فلسفته هاني طوباوي
دانا پیشخواه و پیشو پاوی فلسفه دمشن هروها حكوم يعني فلسفه الام الديمقراطيه وكو قلقش بها بدور بجين يعني كو قاوا ام اسقاط بكن ام بينن سر يعني نقاش قلت باش الدكتور اسبيجم قالوا قاوا ام واك ملات واك نتوين رجلاتا نافين دا عرب ترك عجم فارس اشوري سورياني كلداني تركمان ارمني ام قش دبن هندري في سيستم دا بجين كو خصوصيات ما قش تفلهفدي وك سلطاك ملتا وقومياتا ام بكن قالوا مانا كومونيستا بريفي بست سالي بوي اواي باندكرن مانا كومونيستا دوغت ام قش ملت وكهفدو ام قش بري هفدون الدين ودينداري وكهفدون كاسنان المشت ما چما امي 20 مليون انسان بكن قرباني الباكوري كردستاني ما چما امي اوقا الشهيد واقا خو ولاتي خو ديرس بكن شهرستانيا كردستاني امي بشوتي نجيبوي رزقار كرنا كرد وكردستاني ولاتكي آلا كرد وكردستاني تيدا بلند امي ورن للداوية امي بيجن كو اخوة الشعوب وقت شاوا كومونيستا بريفي بالسدان سال بالدهان سال بان دكرن تشتي كومونيستا غازن دكرن يعني اخافتن جبوي ويا كي دكرن عيني انا افلسفه دويا كير درباز دبه ما جبوش ام ملتي خن حشرقي وكشتني تام دربازي وي فلسفه الطوباوي ببن يعني اف شو ما مست از برسا من اف كود بيجن باكاكا ايرو يعني خوندن قالك ليكولين ونفيس هنا قاوا ام تعقيب دكن وددن شوباوي دبيجن كو باكاكا افشر راغاهانديه لباشوري كردستاني د بيشروجي دا تجي اني زمان لسري واري جيوبوليتيك كو دبيجن هر هيزن راديكال دبيج ميدان الرابن چه هيزن اسلامي دندر سوريا چه داعش بن چه اپوچي بن باكاكا بن دبي اف هيزن راديكال رابن وباكاكا جي فهم كير كود فردا محور الدينامويا الرجلات نافين باشوري كردستاني لوي دار الشرك پیدا كر جبوي بكار ببهتر تثبيت الموقف بك جبركو ام بيجن بشتي لهفاتنا شنغالي يعني اتفاقي وبيمان الشنغالي دنبر حكومه كردستان عراقي وحكومه عراقي ده لوي درجي هات خويا كرن كو حمو فصائل او كسن چتين هنه چه كسي بياني وغريب دبي شنغالي بدركبن يعني الفيدري خطرك هاتيه لسر هبون ونبونا باكاكا هنك دبيجن اف تقاندنا بوريم بترولي اف شري باكاكا دبرخه او يجبو الدفاع عن النفس تشاولي دن ريفرمو اشترت اشتكي بيجم يعني خلق قش وك هفدونه يعني عدالتك هي يعني وكفيك هي وك دران شه لما تلشه نري دراني انا وك هفدونه دران جي ستورن هنك جي زرافن هنك جي دريجن هنك جي كنن وشهن جي هن جروفرن وشهن جي هن راستن يعني ف او عدالتها هاني وك دراني شه قالك جورين ويناهن يعني نتموت موقع مرود خوازن او دراني شه من نوك شهيتي تمام بوري من نوك بوريتي فحرك شهي من الجور بوري ويناي او دراني هاني الجور بوري مرود تشكرن جبرولوجي يعني افان تشتن نسبيني يعني امريكا ان خلقي شابك نوك هافدو وجبرولوجي باوريام بفيغوتنا هاني نا يعني باوريام حطاني رو جايرو از نري مني تايبتن طبعا ابانا باوريام براتيا غلا ناي جبراتيا كغلا هبا وقبل الأمة الديمقراطية الدنيا ده هبا في 1400 سال وعرب ودسبيكت أمبيجن عرب ونتسر زكي ما دبانا يعني وابان ذكر إنما المؤمنون أخوة ومش من مسلمان وما أوبراتي نديت يعني فدريا بله بله دكتور هم بترنا يعني باورم قالوا او كسي عربي لدورة تدمري والصحراء نجد وحجاز والصحراء انبار قالوا في باور اوايا حطاني روجا ايرو دنيا قالوا يعني كسي بخوازي ايديولوجيكي وينا داخل سر عرضي وبينا بلاف بكي وداويا داوي كي بي دسالات وتاني سر زمان يعني سوفيتين بري قالوا ريخستنك كاربك ولا بهتر دولت دكن يعني انا كازري خستنك شورش كرب
و اف رخصنا هانه يعني خود بینه لسر آستاک جهانی کارو خباته دکن کوشینه دکر سر آستاک جهانی گلو ند پیکه ده گرک نفچه کوینا هبه او نفچه هانه بی آوا کرن لگور وی سیستمی لگور وی ایدئولوژی هانه و هن بن بلاو بک وگه اسلام بلاو يعني بله اسلام جمكه دركت وبلاو يعني دس پیکه ده شخور نفچه که لگور خو لگور سیستم خو ایدئولوژی خو آوا کر و جی خوتید گرت و قانون خو دستور خوتید دانی و دورا بری خدان غزوه و ایریش و تالان هاوی دورا خوانا كرن يعني انا كعراق دولتك يا سوري دولتك كان بيجن 5 مليون كرد تدن و 15 مليون عرب تدن هر 15 مليون عرب باوريا وانا براتيا قلاناي وان 5 مليون امنا امبري وي چوكند به هن بري من يعني هن كسن چتنه هن كسن تروريستن هن اتن سوريا خراب كون ميوان اللي جمع و سينور ميوانتي در باسكت دفي امجوي دفرهاني جي درخين يعني حتى روجا ايرو يعني حتى روجا ايرو هنا كنا اصلا كردان دانوانا انا حتى انا بين بوسنا كسج مرد بيجن مكتوم واجنبي وانا يعني فجيروكا ابا كرنا سيستمك لغور ايديولوجيا حزبك وتقوناغا كولو دي شخو ابيا اصلنكي كغلكي مازن دي انا كيد هيله وك انا كتاني سر زمان داراق ده عراق دولت بو كيش او دولت شاف بكبه عيني سوريا طبعا بله كسن برجيوان دين وانا بيكتين دوي ده براهانه يعني امريكي بن ولا اوروبي بن ولا حتى خليجي بن يا روسي بن كيب يعني دولت مازن يعني ام بيجن ميليشيات وقت داعش 4-5 حبراش دفنگه که نکارن سینور 4-5 دولتا درباس کن و کاربن دولتا که آوا بکن او دولت 4-5 سالا جی بمینه ونم مسئولو يعني حتاني طياري واهبون يعني ف او تشتيق جوار هاتبو آمده كرين يعني قالوا وانا بتنخوانين ولا السرد بابو برامزو وهامري امريكي بون وشكين امريكي بون بيشار ذكرين يعني وملايين ومليارات الدولارات النفط عراقي وسوري بالبردسه وانا دانين وكرين خدمات وانا ده بكند حشد الشعبي نبس انه والله ميزانيه عراقي مشين وانا ماشي وانا دنوان دركت امريكا کو ام معاشات دنوانا فوقت افكسانا تين آوا كرين وتين فيقن خرابيه وناكوكيه وتفلهفيه وململانيه وشر وقيران ودنيا خراب كرين دفا دولتي هاني ده دبي قالوا زبتنا خو كارب موانا بينم سري وزي قشا تيكم يبا وريانه ده انه ازو داعش امبرانه ازو حشد الشعبي امبرانه ازو ميليشيات حزب الله واهل الحق وعصائب الحق ونظام الشيء وجبهه النصره وهيئه الشام امبرانه كي كارفانا قانا بما كاريبا وقانا بكرم الشر وانا نذكر بالي كاريا امريكا دنارينا مدم مشترقات نارينا كمية تايبات هي از نارن بين ما في مني نتوي كردي يجداوي دبرا از كساكي كردم و دوزا كردايتي از دوزا ما في خوي نتوي كردي دكم بيشي كي از ما في خبستينم از دولت خوي كردي آوا بكم دورا امجوار بجن قالي هوالو دوست بله ام قال دكتورنا بك ما قلت براسي انت تشخص خراب مو بيپروردم بحرتشتم واجوار بكامي ببن بري هفدو ما تركا قوتي ام بري هفدون ايرانيا قوتي ام بري هفدون عربا قوتي نو قوتنا فمادام اونا بيجن تنكار بري وانا يعني ما مستباشه ايرو روجاوي كردستاني او دانو استاندين دنابرا بيدي يعني اداره ذاتي انا كسيده او جي هنكي هاتي راوستاندن ترسك كتي خوفه كتي دلي شرعه كردي او مفاوضات جانت كجان حدي قالوا ساكنين بطالبونه يكجار يانجي د بيشروجه ده وي بردوام بكن لغوري ام يعني آگاهين لهندري ولاد دبيسن
یان جی اف شر کو ایرو پکک باشوری کردستان دایا پیش و بوری و تشمشته وسا تقاندن و تاثیر خو بگرانی لسر مفاوضات کو لروجاوی کردستان دبن هبه یعنی بر وکوه دشه راستیا و مثلا متخازنشته ببیسن فرمو. از جداوید ببیم درازه بیم آپیشی بنام شرق دنابرا پدکی و پککی چیه به پیاده و نکسی نماکارن لحفدوشی بنارن و جبرگ پیادل ویدکی دا سلاته و برا نکسی ده وک روژه برا وادان او تنا به جماع شرطا در خصن سر خندق آبیت نویالی باشوری کردستانه بمجرد شرق نابرا پککی و پدکی در کبه و توینگی خوابدن سنگا هفدو مانا نکسی ویدکی نامین و اما اجداوید لویای اما وگرنش پیشیده جي بيشيد بنا ت يعني تبا وري الجماعات نبغوا يقاربن الهفدورونين وشي فكي بافر بخون دسبه كي وقت قاعد دسبش خريج شيدون ده تفكرن اللي صار انه قالوا امي قاربن سر كردايتين انا كسي وبدي وانا لخوارنجه كي لسر ماسا كي بيجي بين الشي فكي بافر بخون بس شي فكي بافر بخون او شي باجي نتشو سري هر دو طرفا انا کسی و پیاده و حوالبندین وینا اگه چرچوفا وینا دنه هر دو طرفا هف دو قبول ندکرن نه بسولوژی ململانیه که نبرا وادا به شرق نبرا وانا دا ایریشن گه نبرا وانا دا بنیانی گه نه ایریشی لشکری بنجی بر طرف انا کسی به خودی به عسکر به سلاح یعنی لی ایریشی نوانا لسر را گیاندنه جی شرط وینگه جی خراب تر بو یعنی دیگه درجه قد قوتن انا كسيت حقي يفكي وقصدي ونادن وانا كسن تروريست دبي شر وانا بود بين برا ودن بي مانا سوري اجابو في استانه انا كسي ونبيدي هر دو طرف جي نت ونباوري واصلا ندر خوازيج يعني لجماعات نبو قلهبدو رونن وكاربن بفر بيجن بكفتنكي شما دروجا ايرودي يعني افسما شارما تشيبو لهفدور ونشتن خلقي او لهفدو جوفاندن افياك جي فرنسي درباسبون امريكي درباسبون بريطاني درباسبون خلق درباسبون جوار قوتن هون لهفدونين امنا ما كارن آلي كاريه بوار بكر اف درب ن اف آسركا بوا اف آسركا بوا ن درباسبونا بان دسوردان جي دربابا وفشاري كرن لهفدورون نشتن افياك جي عاد دوا هر دو طرف نچارن گل هفدورونين شما پیدا گیاوه آستا گه امریکا و جمز جیفری اشکارا گو ایمه دانستاندنا مبقصده رایه لی ام پیزانن پکاکه جلوه دکیه و پکاکه لجمع لیستا رش دیه لیستا تروره دیه و امریکان دانستاندنه پیر بکن هن بهن در دورن پیده دهات تنکرن دهندره سوریه ده ریا گجر وکرن بتنی ریا گجر وکرن گره و بریک دویده که چه به اوره و بریان هانه رنگ پککل سرتنه رنگ پککل سرتنه یعنی وقتی که بخوازین وی رنگ هانه سر خراکن نچارن که دانستاندن لقال انا کسی بکن بله دكتور ام بترنا انا امر خستنا كسورين وتبلي جنابي وانا نه سوري تيدا ونا كردي تيدا ونا تركي تيدا ونا عربي ونا انجليزي ونا بريطاني تيدا يعني شتكتنا نابي وانا الاتحاد الديمقراطي يعني زي دولة شتكا تيتنا يعني رنگ اخوة بله سپاس دکن دکتور براستی الكون افيا فجباق رنگ پاک کسر خوالين ورنگ كينه كراسه كينه لخوكن دفابو دريا انا كسيرم انا كساجي كسن بخودي بون كسن پنابر بون کوچبر بون درویسی نور بون تشتكي وادن دردت غريز واد هركي مليارات دولارات اج بترول وغازي درگاهاش معابره درد كذا وربنا لچولان تشتكى ناگي وانا گجدر بريكا پيده وري بريا خسر
و چه معنی بن شریک گره زمان هر کی گونده مادم ولوی یا با غمنا کامیجی ببن شریک هر دوا فدا خوی کسایتی تدید فدا خوی حزبیتی تدید جبلی فشارا نف دولتی گلستر وانا چه بود دوین ارینا هانه ده چیه که کرده به چه حزب که کردی هبه چه سرکردایی که کردی هبه گنه بشویه که خوبخش جدولو جان خواه جم خواه جمال خواه جناب لوینا خواه درکبه و بره خواه بده حزباده برای خواه کردی اید وردست خود دستی وینا که ایم از لید نرم نگای وی آستا گراج رومت و شرف و ناموس کردان نکار راجه ده گاوا گل بندی فشارک ناف دولتی به لسر سرویر بسکنه و بزوره پیبکه اویک جه آدی ترجی وقتی بناره گاوره کفتنا هاند که بر جواندین وینادو بریکی نابین داگرتن یا و سودکه بگیده کردایتی و کردستان و دولتا کردی لکویده که ما هلا انا کسیت بیجین ام لسر ربازا نتوینه قالوا بفيري كفتنا هاني يعني تجيب جي كريه تمسوغر كريه تكريد دسي خده قتري كفتن امذكر اوانا ويدبج ايديولوجيا براتيا قلا والباش خصنا دولتنا توي وتنازل جيبكن واشتر بكرم بك وربازا خوينا تويل بدا جيبك ودولتا قومي كردي اوابك فدرالات قومي اوابك بله نا دكتور باشا دكتور برسك مادام نابه او ده پلکا سپیک ده گود بیژن انو ده چارچوبا سیاسی ده استا سیاسی ملحف کریت یتنه بله باشه دکتور هما شاندا امریکی و زهرابیلی وگریان امریکا آلدار خلیل درکت بر راگاندنا پگکه و ایلان کر و شرک ایلان کر کو اوانا انا کسی وک کسن بیقرارن بی اراده وان لدر وی سینور تی هوناندن و تی چیکرن چل باشور کردستانی هر وقت دولتا ترکیه جی بناف کر ایرو دماد دبیجن دولتا تركيا إرادة أنا كذا دست دولتا تركيا ده دولتا تركيا دولتك دشمنه يعني دواري سياسي ده دشمنديا سياسي وانتليجنسيا كردي ده لآلية دن بيد دخوازه تكلدارية وعلاقات ودان وستاندنان لقل تركيا بكي أف چنا كوكيين وصا هم حزبي هم إداري هم فلسفي أف چدكن أبايا الدار خليل وقت معاني زمان كو شرك إعلان كر راغاند لعنبر أنا كسي پشتی زهرابیلی وگریا امریکا گاوا اواخر خوازی و الهواتر دخوازن ما چما تانسیون و ناکوکیان و ساددن پیش فرمو من النقطة كايزة زلال بكم يعني ام دخوازن قال لك بحياديات بيشتغلن يعني بله فرمو تو دیالوگ که نظر ما و ترکات و بگه ام بگین همانگیه که ام بگین رکفتنه که جبو يعني روش آرام بالسر سر خط و بن خط يعني سر سينوري تركا قوك اردوغان دخوازن دي بيجي يعني روش ما اولهي دي مترسينا كده يجي بركسن ترور لآلية سينوري روج آواهنن فدوين دفرا هاني دي يعني بله دکتور جارک دن هات ونداکرن وقت ما آنی زمان کو راگاندنا پکک بگشتی او آنی زمان فرمو دکتور عمل بندات فرمو لگور بین رینا هانه قصد خود بینه یا پیده خود بینه يعني دوی آستا دولتا ترکا دیگه دریه گفتگوی بانار و که پبر بگین رکفتنه که لترک بنا قبول نکن جبر پیده دوی باوریان هانه دیو پکک دوی باوریان هانه دی انو ترک دانا کون و آستا هانه و ناین قصده رونان و دریه گفتگوی پیر و نکن و اینا هم بر خنا بینن يعني هم بر خنا بینن يعني در رجا ایراد دیتن بالعفرینه چه بو سرکانی چه بو گریسفی چه بو يعني ترک پیزانن يعني ف
دلیستا وانا ده لجم وانا پیاده شاقکی پککی و بالتالي يعني قصد اجيبوا شاقك پککی وقت بين لهفدورونين و پبر گفتگو یا بکن يعني وخو ببینه لقل ملتي خواه انه از دانستاندنا بکسن ترور دکم دلیستاوا ترور دانه يعني و ترك وجر قبول بکن دروجا ایروده به پیده رونه یا به قصدیر رونه وجر دفتر فكن تبكر رونشيز الدار رونشتم صالح مسلم رونشتم بمظلوم كوبان رونشتم وجرنا هذا افكسانا قش كينه قش سر كرداين بكاكين يعني ولو ايرو انا قال رجع افانا لين ديرو كا خد افكسانا اللي تشيبون وقش زانب يعني افانا اندامين بكاكيبون حتى سر كرداين بكاكيبون فترك فينا قبولنا كن ريك تفكرن دفرده مقابلي وينا ام جزانن انا كسب سر تركا انا كسا شاغكش ائتلاف شاغكش تركا بالتالي يعني انا كسب وشاغك جو تركا كاملو نابجن ام في قلت نابجن ام بيجن انا كسا دشارچوبا تركي دي انا كسا ببريارا تركي نكارت انا كسا نكار تركا بغيدينه جبر ولو جد حطاني روجايرو انا كسا نكار داخيانيه كي درخه بيج ترك داگر کرن دندره روج آباد یاد عفرین ده و خرابیه گد کن تالانی و ایرانیا گد کن و گوهرتنا دیموگرافی دکن ام قبول ناکن نکن دخیانیه که ولو درخن تند بیجن اف کسی انچکدار يعني ميليشيات انچکداری بسر ترکیه بی باکریارا دکن دابجن ترکلو دکن فنزیکی وانانه نزیکی ترکانه دورده ریک جه پیدر ودبه گکاره او خستکا وانا گب ترکا رونه و ترک قبول ناکن دریانا کسیر و وب ودریانا کسیر وب سبب مرجعیه هانه چه ببل دربه لجم خلقه حتی الجم ترکا گچهبو ام بجن گچهبو يعني گیان رکفتنه که ام مرجعیه هانه انا کسیت ایده کسی سربخوت ایده اره و پیاده جی تیده وقتی گاوا گهر دانستاندر ناف دولتی بکه ترک نماد بیجن اوانا شاقا گش پککی يعني نماد بيجي افانا كسن ترورن بر بلا اساس كسم سر تركا بد نافدن تيدن بندره في مرجعيه هاني ده يعني فك دبر پیاده ریگ و کرگ کاربه بيجي استا دانستاندنه و یک همبر یکی او ترک لکاربن سر ماسا کرونه نو فبر دری گفتگویا وکن کاربن گولو کرن و گیان و استا هاني قوي چاغي روجلاتي فراته بدولت انا ترسامش كي ترسامناج رجيمي ترسامش تركاي تركيا داير كرن يعني تركا عفريج مثلا دي وسركاني وغندوار تلتمر وغريسي بيج مثلا دي وشابي انا الكوباني ودربسيي وشر شنغالي جتكن يعني فترسامش تركاي وقت قام تركار بقر كفتنا كش خوي اراميك بيدك شي اراميك شو ترسنا ما ودرجه نابرا مو تركاد فبون ترسامي وبرشيبوني جنامينه يعني ودريه دكتور ادخازم مداخله دكتور روشا ابوريجي وخوش ببيت دكتور از مداخله بكم دبرده ما نجرو سوانا دترسن جنب جن و اصلا معنا وینا بله دکتر از مداخله بکم دبرده باشه او دیپلماسیا پیاده ویا که نزانه کو پکه لسر لیسته یا ارهابیه کو دکاره دریا انا کسره دربازی ناف سیاستا دیپلماسیا ناف نتوی به دکاره انا کسی دوار دیپلماسی ده او جی سر عرض دوار اکونومی و عسکری ده یک گرتنه که مرجعیه کردی بدن پیش و شخصیتا کردی ور پاراستن لروج اوای کردستانه لی ام دبینن او کسی ناولی دبن سقور يعني ام ناف گاوا وساله بکن دندری پیاده ده بهتر يعني تنسیونا شرد دم پیش بهتر ناکوکیان خلق دکن پیدا دکن يعني دیسا زی بیجم دوان روژین داوی ده گاوا انسان لراگاندنا پککه يعني پیاده بگشتایی بنره شر دکن دوار عسکری و سیاسی و نویسکار و نویساندنه و هف پیوینا و تشتی وسا دکن تی بیجه کوک شرک ایلهم بر دولتا ترکیه دکن افایا ایرو ام بحوجه داری هفدونه شرعا کردی لیبو خودی لباب مرجعیه هانی هاتیه راگهاندن جالیه برز مظلوم عبدی ده لیکو جناح الصقور ده ناوا پیاده ده خویای درفت ناده تشتین آشتیانه کو درکبن سرماسه فرمو سياسات أولوية
سیاست ولی یعنی فشار کل ترکانه کن و ترکانه کن آستانگیه که تو پرزگیره کاش ترکار چه کن ترک و ما پیشگوی بکن. بله. بله دکتر بترنه و سیاسی دوی اف هر دو پفر بین آجوتن حتی نگید کاره به یعنی آرمانجو خو پیک بینه تبتنا خو تکوک. بله يعني اللي بورين جارة جدا أزي دناف فان قد كرنين إنترنت دا قد بجي آلية دكتور كك فريد سعدون دا أزي بينم زمان كو وكالة آنها أكو بسر آبوشيافا بسر بكا كيفا دبيجي كو دروجين بيشتا أمي لسر داتا وملفات مبارستني بآخفن وين رورشيوا أمي بدن دار يعني راقاندنا وان براسي بتشتكي خراب رادبت بيجي أمي دوسيين وان بدن بيش كو تشاول دجي كرد كردستاني نا يعني غوري نرين وان او دبيجن كو امي وان داتام بدن بيش وامي لدجي مالا برزاني خباتين خو كارو باري خو بكن او انا وندكارن حمي دوسو هفالن هيجا كو افايانا ام تعداداريه دكن فغرن وكاله انها اكو بسر ابوچيا بسر بككيفا في غوتنتين الزمان تدهاتين فيساندن دبيجن جروجا ايرو دا يعني في روجا يكشميدا امي قال لك داتا قال لك ملفات ودوسيا لسر باشوری کردستانی بدن روزنامه‌گریه و امی رشیا باشوری کردستانی بدن مدیای کوچاوال دیجی کردستانی اوانا به اوایی کی جدی به اوایی کی وکری شرع کردستانی دکن و دیجن امی بدن خویا کردن کوچاوا باشوری کردستانی دهندر خدمت استخبارات ایرانی و موساد اسرائیلی داخل افغوتنجی آرین الزمان وگرن لوکالت آنها آکوب سر پککیف. بله دکتر کو از پرسکه بکم دکتر لویداری برز مظلوم عبدی دبیجل سر شر باشوری کردستانی دنابر پکک و پیشمرگان دجی حکومت کردستانی کو پکک راگهاندیه دبیجه کو ام وک انسان نویترال ام انسان يعني نرينا ما نبسر بارتيه كيفايه دكتور جارك شو مظلوم عبدي دبيجيكو ام بشجريا بارتيه كي ناكن دبي شريده لتجاريجي ناين الزمان كو سوجو سوجداري لكدريه اویا چما دبه يعني ايرو بورين بترولي دماتين تقاندن اویا نانو دانو اوي زاروكين كردان دمكي قابت بخاز الشربك هر مزنه و قلت امي باجار تركيا انقره واسطنبول امي بكن دوجه امي بكن بحرين جخوينه اسطنبول باجار وازمير وانقره ونظام شو امي بكن بحرين جخوينه تشما بورين بترولا كردا تدشوتي دج اليه كده عرب لبغداد لدجي كردان الاليه دجي تجي وان بوريان تقيده يعني سيناريو كي وسا هفبش دنا برا حردو اليان ده هي فرمو دكتور بريز مظلوم عبدي دبيجيكو ام يعني بلايان ام بطرفن هندري في شريده ام دخازن كو شر ور الراوستاندن يعني وك شخصيه كمستقل خود خويا كرن و افاياجي واجبك يعني نرينك جمر لازم وك شرع كردي كو دما نرينك مستقل جروجاباي كردستاني ور دار بيت خويا كرن براستي پیاده دوری پککه اوایجی خویای مظلوم عبدی دخوازه و سیاسته بده مشاندن تو پیش روجا و سیاسته روناهی تجیر دبینه یعنی اف سیاست و ور فتساندن پیش روجه ده بفضل الصقور في البياده. فرمو. بنا يعني حطاني روجا ايروم شخصيه باش خود ده خو يعني كرن وكي يكي كسكي برياره كويناي سر بخاي ودلي وينام سر قال كرد ويد سوريا ده وخواز شخصيته ككرد سوريا به اوا كرن وكرد سوريا اوانا يعني ريبريا خابكن حطاني يعني داستا انه حرشتي وانا دستي وانا ده برياره وانا بلندونيزم دستي وانا ده مظلوم کوبانه يعني باش خدا قياني كرين او شخص ايرو دخوازه يعني تمثيله كان ونرتيه ك جي كرد سوريا هبه دوري قد بين كنترولا
کردستانیا دەبێ یا کەسێن دەربە دەبن یانی دخوازی vê siyasetanê bişopîn û dixwaze vê siyaseta hanê ava jî bik yanî ana kajêr amade dike ki siyaseteke wilo bê avakirin hundirê Sûriyeyê baweriyeke kesên siyasî kesên hezbî heta kesên serbixwe pê hebe ku em Kurdê Sûriyê yanî şexsiyeteke me heye kiyaneke me heye hebûneke me heye li vê devera hanê hetanê em bêjin yanî çandeke me heye yanî çanda me ne wek çanda Kurdên Türkiye'yi ya wekî Îranê yani cudabûneke heta civaka Kurdî de heye vê deveranê sebebê taban ji xwe manayê zanin sedema wêna yanî em bin kontrola çanda Erebî de bûn ya Türkiye bin kontrola çanda Türkiye de bûn fe civakeke Kurdî hat avakirin û civakanê herek taybetmendiyeke wêna heye taybetmendiya Kurdên Rojavayên Kurdistanê anaka yani heval mazlûm baş dixwaze bide xuyanîkirin û wêna bide pêş gelo wê heta çi astê wê serkeftî bê divana de em di nerînê me de yanî pêşeroja me yani wê ji vê siyaseta hanê re bikin heval mazlûm bî yani wê hinkî di bên vê siyasetê bişopîn hetanî ge em xwe bibînin em şaxin çuqliyekin ji ehzabên Kurdîn sereke Kurdistanî yani li dervî Rojavayên Kurdistanê de em ê bimînin yani girêdayî bi bercewendiyên wan abe û ji xwe her wiher yani bercewendiyên xwe nadin bi ême yani yek em ê bêjin yani li Mehabadê ye li wir dijî û hizba wêna li wê dike ye û xebateke li wê devera hanê dike yani ne mantiqî ye bêje bêwala divê بله بله دكتور دنگيتا قدبه بله îroj emelekî maribin wê baweriya hanê di serê xwe dimeyînin yani eneke sêbê wele peyedê bê karin ji vê xefka hanê derkevin ya karin ji van pêwendiyên han têkeliyên han derkevin û xwe bidin nasîn ji xelkê re انه راس تقيني ام كردي سوريني ام حزب سوريني بريارا من سريمي مخابل حطاني روجا ايرو ابتشتايا نبس انه يعني السراق يعني شخلكير شيروفات كن انه اف سياستك ام شوبين نا يعني دكريارين وانا ده اشكرش خلكير بيجي هم برزجريك شد تبنر ان كسي لهوليريه شو قنديل هاتي قامش يعني ف يعني نسبتي كردين سوري او يعني سرورياهان يا مثلا ام بيجن تايبت من جاهاني نمايش كردي سوري ولا حد تكتب دكتور انا كسراجن خوهرن هوليري قالوا كسر راجن خوهرن سليمانيه جي قركين كيلو جابن روكج روجان اي زراجن خوهرن سليمانيه كس كيمي كسيتنا يعني بله دکتر باشه تانی زمان تگو کو برز مسلوم عبدی دخوازه کسایتی کش بو کرد سوری چه بگه تو وک شاهده کی لسر عرده لوی داره وک چاو دیره کی وک کسی کی پسپور لوی داره گلو دهشمندیا کردی ده مرو دکاره ناولی بکه اوایا تکتیک یا استراتیجیه بنا يعني بحساني نكارن جي ايديولوجيا بكك دركبن كاس نكارو بحساني جي دركب يعني لي برخدانه كهي يعني او برخدانه هاني انا ك ام كارن بيجن هول دانه جبوغ ام بيجن وي استهاني ام بيجن وي ما بستهاني يعني روجا ايرو هبال مظلوم دبيجي انه وي كسايتا كردن سوري او آوی برز به و آخویانه به و آگویل جور به دروجا ایرو ده اما جمره گلکی گرنگه بس وقتی گاوا وی گوتنا هانه دی بیجه اف گوتنا هانه دریج مروب که اجی کاربن تولی وینا ببن یعنی بریاگ او بیجه بلکه ایمه ترس لجمعه بو از وی گوتنه بیجم ظلمك لما بتعداريك لما بكسنا نقبل لكن كسنا نقبل لكن براست يعني لوقت او بيجي وترسانه د علي از بيجمو تنشتان بيجو جيرانم بيجو
الباجارة كيدو الجندة كيدي بيجي هن بهن وملتي كبه باوريان هاني انه حطاني روجا ايرو ام تابعبون وام يعني ذكاري بيجي ناف ماليين كسن دبون كردستاني بون يعني ايرو نا زي ناف مالي خوبم زي ناف مالي وكسم بله برجونديان دكتور وانا باشا از بازم يعني برسك يعني دبكم معقولة يعني حردو طرف جي يعني حردو طرف هوليرو وقنديل يعني بين قامش لبكن پایتخت شوره يعني بله دکتر خودینا که روخاندن وان دان استاندن کردی چه دبه اف پیش خریاج علی برز بزواب دیواتیه یعنی عمره و ساله که براستی بمشک زور هیدی دمشه انجام نوی حیاوه کلی که ندیارنه چه دواری سیاسی دبه واری عسکری واری دراوی یعنی تو انجام لسر عرضه ام وک شرع کردی ام مراقبه دکن ام دنرن تشتی وصا يعني برچاو و سردست و بردست نهاتیه خودینا که گاوا اف دانو استاندن کردی وره روخاندن وره تیک برن شرع کردی بری ویب کدابه يعني وي تشاوا به روشه سياسي وي تشاوا به تبعات وي چه بنفرمو بله دكتور تقريبا بيجينا بدو فقش بينيجي خلقي بو براستي يعني بيشتي تشارمها وبيشتي تيخو يعني كرين قدما شارما هذا يعني تقاف نابتنا خود به يعني اف برزگریکن انترنت جاليه الدكتور براسي خراب بو يعني نخوش بون فكره جديده چه دماغ انسان دكه دانو استاندنه نوسا فرمو دكتور تذكر فكره خو جنوبا بيجي فرمو انا بشتي ما هيك درباس بون وخلكي ناس كر يعني قلت تقاف نهاتنا عافيت انه تني يجيبونا كولو يعني يجيبونا كجرم يعني نبرا وانا ده شينا ابو ميناك جيل سرق عندنا يعني درد كفدو يعني سركردايت انا كسي الدرب التركي الهوليري يعني دخيانين در خستبون شرط مرجن وانا هبون وقت جمرد بيجن يعني اف شرط مرش بيك نين ركفتن تنهي لقور وشرط مرجنه هانه جي شخور ركفتن شيناوي يعني وقت قابا بكن شرط وتشتي قد خوازن يعني تو بير لسر راقاندني هاتن بلا فكرن يعني خواسته که وانا او به تجاری کارن لهفدو بين يعني دبيش حردو آليات تنازلات انا كا ايمد نارين عمد يعني بياده قلق تنازلات كلن بياده بالتناخه دبردو خلاص يعني روجراتي فراتت بن كنترولا وينا دي وري بريا كاتيا اوا كرن حاجه وينا بنا كسبتني ونوتو حزب ده اوا كرن دويده كده وترخيص دان وانا فهني يعني قارن ده حزب جبانا معارضه وده موالات وده نافبرينه يعني سياستك دهات مش عندنا ليه ما قمقوت يعني تشتن ناف دولتي ابونو تشتن هرمي جي ابونش دي بياده يعني دسه خدسه وانا كم سر مساكه باناره رونه غير كم سباسيا واكن براستي يعني دسالاتك خلق ليدنارن انا كسر ليدنارن انه دسالاتك ديكتاتوري يعني خدتنه دبينه وهبالاش خورنا بين وشريكاش خورنا بينه وقت دروجا ايرو دغاوا گتل سر ماسيرو دني وبتنازلاتات ك دگه درجه قل هبدو قهدار بكن 50-50 يعني هبدو بحر بكن انا تشيل بتشيليد مرجعيات يدبر يعني فيدي وانا كسل هبدو بحر كرن يعني التاريخ هذا كيد بال شونا بيدي بال شونا آلدار خليل با قبولنا كي يعني انا كسل شكري حطاني ازني ريفبريا خسر بدن وانا تشتنا هابوني المهم جان بينا فتنا دكتور يعني دكتور ببر يعني دما نيفي بدا يعني او جمالا بافي منو بافي تي يعني اف شهيده چونه شهيده فيجلينه اف براو بترولا هي يا فيجليه نه مساله خالو خارزيه ما مستفرمو لا
ابيا د هفدتنا كل سر هم قلنا وياك جوانا مرة وزير كرداي كيوانا بو والله 50 50 بو واردات سيمالكا يعني والله سيمالكا ملكي مالا سيد احمد الديركي ملكي وايلو عرضي وانا يتدا فاكر نو كرنا مع برش فور كرنا درجه كلويدا ملكي خلكي يعني بتدا فاكر اف درجه هاني كان جيبو ملكي بابي وحرضوا بنا كم مزنيفا ومزنيفا انا بيدي وانا كسي جيبو ملكي بابي وانا لابدو بحر بكن لا والله لو ملكي مالا سيد احمد الديركي ملكي حرضو كاي يعني فجيرانكا انه لابدو بحر بكن ملكي فايا ملكي فاناي نا والله انا ملكي واناي بس افقوت يجي سياسه يعني افقوتنا يعني افقوتنا جواكي ام فرد بيجي باش دكتور سياسه بايرو بياده سلات ايرو بياده ريفبري ايرو بياده دولت يابو باش معناتها ايرو دولته جي جمركي حطاني حبسها هي جي مستخباراتها حطاني جيشي جي علمي حطاني مختاري باش دكتور معنا ما دامي جمرك بدست داي مطار بدست داي عسكر ولشكر و خوندن و نویسگاه و راگهاندن و يعني چه بيجم كفتلفتيا فيج يعني بالتواهي ايكونومي دست وان داي باش جي حقي ما وك شرع كردي ام ببرسن قالوا اف قرتين كرديين هنا ازيش انا كاسي نبرسم ويدامي معناه ازيش باكا ببرسم يعني جي بايا دازي ببرسم اف زندين كاسين و زندي كرنا اف كاسين و خستنا حبسيدن بالدهان كاسين كرد كاسين شالاكوان وندشن داعش ومبرددن قافا مداخلة آلية عشيرة عرب وادبه وندشن داعشها برددن وقافا خورتكي وك من وقت برصة حبسيا بك وك إدريس علو كسكي مي حبسة أبوشياتا بود حبسة بيدي العفريني أم باش دزانن دياوي تشنجر زيارتا ويكريد حبسة بيدي ده وحيا رجا إيرو عفريجي تشو وحبسيجي تشون زندانيجي تشو محمد كسون داكر وديسا جي أم نزانن دوسيا فان كسين زندانكار جيهاي كدري قافا داعشها برددن او داعشن دستي وان لبين وان بخوينا كردان بخوينا جنين ما زاروكين ما جي شنغال ده بقر حياة عفريني وقافا ام برسان ما جي يكي بيد ام ببرسن ام بيجن كاسين واخستن الزندان ده لكونه برسبا ما نادن ما نش حقي شرعا كردية ويش كي ببرسن تجي اني زمان تقو حبسي خواهنه پرهن نان های دان های آف حکومت آل عسکر پلیس شرطه های معنی خب پرسا مجوار را کا دوسیا ما بدن در فرمو تو چی بیجی بنا لگور باورین میں اف مجاره هاني هاتي گن که شکرند نافراوانا يعني بله دنگه شو دكتور زنداني وانا دن نولو حاش نه قرتي وانا زندانين بيدي دن قالوا يعني بس افتنين يعني ايجي ند انا كسيده بايجي اندامك بدا كسيويه كيتي واحزابي انا كسيده او نا او يا نكردي يعني نش حقينا يوم وقت بله حوار سربازين كردين حيشت قال لك حبسي العفريني حوار حديمه دي فرمو اري يعني ايمه يعني ما بس عم تشي دفيناده يعني انا كسخ نكر خدين وكسي قرتي كسي زندان الجم بيدي خكر خدي اندامي خدتني يعني نابق دانوانا تاب سر راقاندي ناد بلاف كرن انه اف حشت يعني نهناف قرتي من الجم بيدي لاجو تجي ظانن انه نافتنين يعني كسن دهن كسن ولاتيهن يعني تشتن كربون وكتن زندانات ونهاتن بردان وحطاني انا شرنوسا وانا نبدي ونخياني كما انا كسيت بني وانا نكر يعني ف
چیروک الویده که هی ما ببوره ما مستعد خازم نه يعني تشيروك قضية دوز بنتبنيا انا كسي يان برورشيا ده حبس زندان ده لسر دستي بيا دي افايا مسألة جدايج هفدو قاوا تبني نكر ان معنى خو جرك تشيروك دوز افا وري وندا كرت حقيمه شرع كردي حقيمه هي ام جب بيا دي مطالبه بكن جبر كنت تجي اني زمانكو حكومات وحبسي خوان فرمو از دخوازم يعني فكري بگینم انه کسی گرتی لجمعنا وقت گاواگه دیالوگ سر شده به وقت بازار لسر شده به نه دیالوگ جی بازار لسر شده به انا کسر به حج گرتی من وانا بی گرتی جمعتنا بی گرتی سیاسی جمعت ولو دبیجنا وانا يعني معناه هنا بازار كي نتشيروكا انه والله زندان برن وخلق قال لك قرتين دفا زندان هذا جبون نرين اخويا جبو هلوستين اخويا يا جبون رمانين اخويا بازارك اللي سر اف كسي قرتي لي جمت ايك بسر ميفيز خد يوي نامه اينا بسر ميفيز نخد يوي نامه ملت دفرد وندا دبه وندا ابو ملت يعني نانا كسا دوزك جبي بردانج زندانا ونه پیدا اعتراف دك انه لجم بينانه دزندان هذا جبلي انه وكانا كاتا قلت يعني ملت زانه بما ويقرتيه بالكوبن يعني ويقرتيه من زنداني هذا ما زنداني ايرانيا وتركا واوروبيا ده يعني شو معنا الفرن بحث هاني يعني فانا پیدا بيجونا انا كسا دبيجي فينا هاني وقت اگر مرجعي شي ببه جبرگانا كان كسا توزناك وامجي ابنل سر هفدونه وك ام شرعه كردي ام سر هفدونه انا ازوتا الفيدك تشقندي ام بانكن لما فناقرين يعني ام سيستم كان ام تفكر كان ام ريخستنا كان عطاني ام دزقها يعني فاما نرين المهنه نرين اخوات بجزيتي ولوتنا يعني اللي سر استا فكري يعني او روشنبيري ام كان بينا هاني بيجن فوقت قبل مرجعي شيء ببه وريفبري بي آواكرين لقور في مرجعيا قد بيجين أم مرجعي وريفبري كنه آواك يعني معنى ويش أغي قرق دستورك قانونك هب قرق أو دزقهن ما فين مروفان هبن أو كسانا هرن زندانا وقرتياتي ده ببينين يعني أف قرتياني الجمع شتكن هاتن اسكنجكرن ولا نا يعني هاتن کشتن ولا ناتن کشتن جبو چی قرتينه شاندن دادگاه نه شاندن دادگاه قرتنا وانا سبب بنا يعني گرك اوانا دي کاری هانه بكن حتاني روجا ايرو پیاده يعني بنا پیاده دزگاه وینای ما فين مروفا هنه يعني انا مكتبي وانا دري بريا خسر ده هنه ل او دزگاه انا بسر پیاده ون نکس سر بخوني يعني نکارشتکی بکن نرینا وی دزگاه هانه جه نرینا پیاده يعني شریک گرتنا و کسی گند حبسا دنه نکاروانا برده بله ما مستعد پشتی وینا رینه پشتی وی دسالاته پشتی وی رهبری نوگ بی آوا کرن او رهبری نوگ بی آوا کرن دزگاه ما فين مروفای گوی بین آوا کرن و انا کسی سر بخواد بله ما مستت لسر آستا روشنبیریت و آخوی تقوت کو امجی نلسر هفدونه وک شرعا کردی وک کزین روشنبیر وک هملا و کمبند و هفگرتن و یکیتین روشنبیری ده روجاوای کردستان ده سه چار ریخستن و سازین روشنبیری هنه او جی دنابرا خود ناکوکی گیهان عزمانان و هر وها لسر آستا دانو استاندن کردی جی تجاری رولک پوزیتیف حیا وکیلی که در بازی ماسایا دانو استاندن نبونه اویا جچته اف ریخستن و سازین روشنبیری نلهون و نکاره گوتنا خو در بازی ماسا سیاسی دنابرا هر دولایان کردی ده بکه فرمو اول دبي روشنبيرين كرداها هنا ولا تنانا عاد دوا ابدا زقين روشنبيري شاغي با احزابانا شاغي وانا شاغن جي فري خو تمويل خو مكتب خو نظام شي خو جي بيادي دبن شاغن جي جانا كسي دبن يعني ندزقهن برانه ندزقهن سربخونه ندزقهن
ملت شاغن یا جوی طرفی بله بله دكتور ام دقيتا يعني دكن ناكن تو ونداد به مخستا جوا احزابا اولوی اون بله دكتور از قلت نتا داوي بقرم مالويرانيا انترنت براسي ايرو ام سري ما هتكان يعني دلي مره شكر قلت نتا داوي از بقرم هر وهاز دخازم تشرشوف امتدا اخفينه نرينو اخفتين انت دخلكم بتشوك ده تبين الزمان ومالتا افا فرمو سه چار خالن هن از خوازم سروانا باخوه یعنی وقت گوتنا داوی کرد یک جه شخصیت کرد سوری دوی اوایا بی آوا کرن یعنی او شخصیت کرد سوری که هات آوا کرن کرد قدی هیز نما دمینن تابع جغیری خبره او یک جه یعنی بریار وانا بیش جم وانا بیش سر وانا بیش هش وانا او بریار وقتی بیستندن و برجواندین کرد سوری بده برجاوی خو برجواندین کرد روجاوای کردستان بده برجاوی وقتی که او برجوانی دام بر خو زانه به بری خو بده تیج دجمن گکاره به دانستاندن گفتگوی پیر بکل سر مافین کردا یعنی از بری خو بدم دسالات از بری خو بدم اپوزیسیون دوز وناج کارم جهودو درخینم یعنی ایرو وقتی که با گنبه مناقشه بکن یعنی اف دسالاتان اف رژیم هانه یعنی جمته رو خواندناوی و خستناوی ناو تک و چوناوی نه اجمنای گجمه به ام نرین هم دگره کم تخسیر نکنی یعنی گره کم ام لیبدن حتانی کم شامی جیبس بس اجمنای و ایرادان کنه دولتی هی که ابدا صلاة هانه بمین و اب رژیم هانه بمین وقتی گجمنای و کس و کرد یعنی هزامه نگی درجه کم کاربن کاری رو خواندنا رژیم رابن اب یک جیب هذه تر إيرادات دولية هي قالوا ما خواجيان دي إيرادات دولية يعني أم تبلو مصالح الدولية بني إجبوك أو أنا جيل مبنارن تشتكى قلكي جرنكي بنا أمريكي شقان جهاتن بدك بيشتغريا ما كرن لي بيشتغريكا كردي وقت ما في كردا أمريكا تدنا فكرية والتجاري نقولتي از هاتن في دبرانش بو ما في كردا وتجاري ناتي قلتي ذات في دبرانش بو ديمقراطية سوريا بين وتجاري نقولتي ذات في دبرانش بو أذكرهم كيانكي كردية كيانكي ديمقراطية تدا أبابكن ولا نقول يعني كاربيج وكسر الدبوزكية د استراتيجية أمريكية دي يعني باستراتيجية أمريكية سياسات أمريكية برجوانات أمريكية درجات أنابي دي شقان دي مازنة جو حدود جسينور الصيني حطاني دريا مازن ام تيد وكسر الدبوزكين هاي واجج مثلي ليه ام دسوري دكاتن برجواندين واناده مفيده جنديد جبر امان فرشكري دبرد اما ابسر بككيفي وابسر بيدي وابسر انا كسيفي وابسر بدكسيفي ام بخبخه رابون هذو يعني او كسي غيراشتا في باري هاني او هيزا هاني غيراج في باري هاني تنبو چنبو دندره سوري پیدا راشته ده بشويه ك لشکری و انا کسب پنابر بود در کدر و ترسیار رویا بروادن المهم يعني اشتاق چه انا ك امگیان استاک حری بلند 10016 ما دنیا کر بندسه خود جعفرینه حطانی دیرکه عطار جمع دجله كتبن كنترول امد مكاربن 6 كيلومتر مره بو جنب بيجن بحري يعني مكاربو ام بوزيشن اربطه خاشره كشخور بين بيجن بحري ما هناك دوی چاغید وقت هم قندی بهزبون هم قندی ام خردگون خلق جماعت ترسیان دسالات ولا اپوزیسیون وی چاغی مفیدش بهزا خونه دید من نه کاری بو ام بگن رکفتنه که برژیم ره گام ما في خواجه قزنج بكون جيه بسطين بزوري وانا باوبوزيسيون ما كاري بو تو وثيقه مذكر بانا جه اعترافك ما في كردابه بدون دري سوريا ما جينا كر ام كان 1011 عفرين شو ام بيشكي لاواز بون خلق لما هاتن هفدو قمنا ما تشتكي بتنوا ام بيشكي دي بيداتن صالك دي بيداتن سر كاني وغري سي شو خو تدید به ما چطور آنی سر خو مخابط رژیم اجنا رژیم جی حتی نیروجا ایرو نما اعتراف ما في ميرا وشمبيري وجواكي جي يعني انه هون كتنا استنجي كده نما ما في ده خرطبونا خو نديت وقت قام خرطبون يعني جبر من قريبو ام تحديد بكن
ایک میں هرم پیر دانستاندنه بکن کیو مکارما فی خوجه بستین کیو پشگریا که ایرادان اف دولتی جانی وکیل پشتامه به ما آیا نکرد ایرو آنا کا تشته قد سيمد ماي سريكانية شو جريسبي شو عفريني شو يعني ام بيجن تركي خليه بدك انا كامريكي وقت ما قود دسبي كده بترامب زي هزي خوش بدك بكشين طبعا ام ناخذ بكشين يعني بس كشان ما وترك زين وترك الكوب سكن وترك ولا ابا فراتي بسكن ما تكاره دجي تركاب سكن جيش شهراء الدنيا يعني تنكار بينا بكبرقه منطقي من يعني وانا ليه تشتكي جمع مايا انا هنا كي نافچه قدس مدى بن كنترول مدى ريفبري هاتيا اواكرن يعني تشتي مايا جام فيديشي ببين اي چو ايك انا كا ماي دس من فيديشي ببين قام كاربن لسروينا اوا بكن يعني ما في قام تد فكره ام كاربن بس خو بخينن وقام كاربن جا دبلوماسي بن چاو ام بخبتن قام سريكانيه جريسبي عفرين خلكي له وغارين از نابجم ام وغارين بنت صلاه خليم ام خلكي ويق كوشبر من فنابر بون له وغارين يعني اجنبي بقل كي باشو از كردان استندني بك تيرو بيجي تبي بريم الشاميه خلق بأبياني تشتي وأبياني عميل وأبياني بعثي وأبياني نظام شيء كاجمر بديل ببي تهر كويدك تبيجي از البندي امريكا بحطاني حق مجبر بين زي البندي روسان حق مجبر بين قلت البندا وانا به تنتشتك شو هبونا تنتشتك جبر وقت اوش تربينه تهب ولا تنب وبينه وفرض بك الدستور السوري ده انه ملتك هي نابنا ملت بله دكتور ام للداوية ام سباسيا تدكن قال لك سباس جبوي تبليبونا تا براستي دكتور فريد سعدون قال لك خالو نريدين جدا روناهي كرن سباسيا ويدكن بجانو دل ام جهان داوية بروجرام اخوه وهم مال ويرانيا انترنت جي براستي جي آلية دكتور فريد سعدون ويعني جي آلية ولات رجوع كردستان خامش خرابو لي هر وها گوترین مدخستن مدکاری جناف هناف گوترین برز فرید سعدون بجوان دانا و جور بانی ناصر اکرانه تکزداری لسر گوترین برز فرید سعدون مظلوم عبدی ده هف بیوینا خود الگل مونیتور جید بیجه کو راست امریکا هزداره هزین عسکری دنابره مواندا گیهای آستک بلند آلیکاریا مد واری عسکری دا دکن لی هر وها دواری سیاسی دا مخابن هند آستین خوی هری نظم دایه اویا گوتن لسر زمان مظلوم عبدیه اوایش دی خویا کرن کو لاوازی و مخابنیا روشا کردی ده هندری روجاوی کردستان ده چر روشه دایه هر وها برز فرید سعدون گلو گازن خل اطراف کردی حمیا کرد و برجوان دي اقل كرد اكو از وك انسان وك كس از دسبيكي از كردم ولاتي من كردستان از دبي استاتوي كخو افابكم دندري ولاتي ده بمم خديه شخصيتك كردي دندري ولاتي سوريا ده هروال همبري نظام جي قالك بوتن اخافتين وصا بلند ودبلوماسي انين زمان كو انسان فهم دكه كو شارع زبونا سياسه لجاليه دكتور فريد سعدون ولسر استا كرديجي باشوری کردستان جی ام گلکی کتن نابرا شر کل وداره دبه دانو استاندرین سیاسی الوداره تشته دبه جه مخابنیه او نرحتی جی لسر همه چین و طبقین سیاسی و روشنبیری در روجاوی کردستان یعنی رولا خوادای و خودینا که گاوا افروخاندنا مرجعیه کردی لبگرا کردی وره هوله و دربازی میدان سیاسی بده مکه کام بخی مالویرانیا هری مزن او برز سعدون افجی آنی زمان و البرکتیه و پروژه‌ای مالاوی آوا مسپاسیا ویجی دکن هروها به ناوی خو به ناوی کارمندین روشن تی وی ام مسپاسیا و حبیات دکن از اجاره کد بجم ام مصطفی سعدون ام بفان گوتین خوش ما پروگرام خو ما بداوی کر لداوی ام اسپاسیا تدکن به ناوی خو عنادیکو ناوی کارمند و دوستو حوالی خو جاره کدن ام اسپاسیا و حمیات کن هر شاد و بختوار بن بمینن د خیر و خوشیه ده
جیانی صبر و گمانی ما قیت نزانی عاشقم ولات صبران نمای زیبگر من حبز بك وقضايك ولات جان ولات سبرا من ما يأذي بقر تمن حبز بك وقضايك ولات جان ولات ما قيت النزاني عاشقم ولات صبرا من نماي أزي فقر تمن حميز بكي وقتايك ولات تمن حميز بكي وقتايك ولات تمن حميز بكي وقتايك ولات